Tony sini kasudrik yoni nawaso senama rajar karu wa nagaliang yung agency nya susakil dawan isem wa SDO yung ka wa mita amuku lebita wa kajing yap like Khah cakap mita yung ikam gaya nya chno haju ko porla dayo complain ng Pynbeit man pa yung tanya chno lelang wa jing kre lang yung sunjuk yung ikam ga dong nya chno dan nagaliang yung agency the line go ya ga Jingthut lani complain cha SDO haju ito wa Pynbeit gi ya Bording electric ne ba hawa po islap malumala andai gela bonsin yap wa te kat wa te kat kam ga Jingthut ada boi wa to SDO to ule u jo am kam tam wa kam gi por wa gi kena skor dan sedang gi haju por dan cibun en jing am kam ke Jingthut tho i bo homework lani krek pot gi andai bonsin jo chem gi ya jing e chispa persen wa to chaga dong yang ito da chike bigi krek pot lani tho homework lamba ga bor la electric tagayo pen mane i wan bu Jingthut lani complain chaka official DSO andai wa haju ga por le kat kam ga jingku yang ga Bording electric wa ga jingsu yang ki wo chakri gilat ya gi pajba wo jingsu ya pher go bak la bak kamon ke da boi ya Jingthut wa SDO him kiau le ye gi kam khnang wa ka bor yang ga electric ye go chakri gi pajba yang ga dong ga thani kat kam ga jingsu go yang ki nagalian yang ga agency kan tujur go ya ga office yang DSO usna bhaga ule wood haji ta uni kam bom to open thot gi ga Bording electric hawam pu mari ka jingpher yang ka jingle yang ga bor mariam